Molim te. Neka, ide, on je na gradskom uraz. On je na gradskom sad, znaš. Ne vrati stvari. Pokrao mi gepek. Alo, znam li si tu, vrati mi stvari. Sad čekaj, mali. Aj sad čekaj, ovo sad sam ja zvao admina. Stan da vidim, jel mi što pokrao? Aj. Fib. Omci. Evo ovaj ovdje ima ilegalno oružje. Ko? Ovaj ovdje turista. I krade Da. svima iz gepeka. Ondje. To. Bravo. E, sad će ići i za to na gradski.